Bia Kamal ka Nur Online TV kejan guasame men barling kan Nur Online TV kan konutin gorejin be subscribe ka gorejin be jenyak ba kan di kokien ko ka guasan be de rander ler shwalinga ka tok nene tinas guasan nan twokaten en men ba nong ya kan Nur Online TV kejan guasame ler mi chala do dabre we ka so Sudan Equatoria gwada nana di jakoktin wa lahat ke tishkan ajan dobran mu calling she ngwe na mo ko turno mu gwasa mo dinu go jo lat ka mining ke tat ke daban gwasa mo te ko mi cha kula lat ko andab dana kwala tet re which ka sa Sudan ke Equatoria ngum de lele ke ngum de lat ka kwide kuma sa Sudan ajan banling gwasa me chan mo ko manana chalat chala nena kenyam an Läär dana gor kono banling bukona gor ban lor bare ngajo to ngum nong jaga ja ke ngum lalata Läär me chala no de kuma so Sudan gwasan ba daba kwa katen realeka rewich ka Central Equatoria kana sten la jinya gasa chalka kuma ko de kuma gwas realeka ka kwine di altin gor ko de kan dab kwa krewich ka so Sudan kan pankian kan ito chika dol ni dang jok chika dol ka kwi da pamandanan tere wacha ka sa Sudan men kwala gor gwasme de ko nga ke jan gwasme ban nga jenu an dawa nan re ka sa Sudan chineti chika dol kan ito kon te ka la tinte ka Central Equatoria businessmen ken ito kon tin ko ka da jala ke Central Equatoria Business Union chika dual chika na lat chika la ngumba lat ko de ngare realeka la gold sector ki gold mining sector ki mental ke gold selling board through ko de mwande ko realeka ki de mwande ko ben rare ide chika la do tine kume ko dere ne mo ka gwas me de gold de jeleb ka jam manje kan kula lat gwasa me kan la de kan right ka ko en banking kan finance sector ngum let kan re wika so Sudan bank ko chalef ke yuron kon lat ke la de no ka nyok ngum lat ke liet ke je oil kan mining la oil mining chere ka gwada dan la liet dan ko ka re which ka so Sudan ngula rulo bongu moja ka gwada re which kan natural resources ke tin kono ko ken cheka bel cheka tin ko ken ko ka tin ko re which ka so Sudan ke tin te ka long re which tin cham ka gwas ngu cheka nyo te bo to ngu meti information communication technology ngu ka an economic transformation ngu meti ka gwas bare which me cha gold sector me cha jo ka gwas on ke dab nan de ko ne de kon la businessmen ngumo cha mo ka gwas ka je ne ko ne te ka authority ke ne ko ne te ka long and me taken o de ne te ko la kwar ke ne ko ne te ka long re ki so Sudan de ke national goal sector ki goal sector mo de dam ne de ka ko ka tin ke wa de dam de ka ko ka tin de ke ne realeka na me chikana la long cha la ne ke ne ko ne lat kan na me ka ne shop ka walbangon chicken lado ba titi ba realeka shikaro bakar la minister of mining ken ko kien ka kwiko de mining de je improve ke de realeka gwada dan la daf la ya kam karaten de shunga jo tena ka gwamel ba ya ko katen de kum ba dar do de jukten na mo kel mi chicken lat ramkel michale parek madot ramkel mala chairperson ka committee tin konre which ka juba ka queen economy ka ke ka qui ta nan len ngwa rodin ga je ka kwak re which ka sa Sudan shela ne shawe no abne duop mi ba toto ba ka le ka je ke gold sector gold mining sector government de dam de ka ka je ba je le ka ko en lenwo de gold mining ke gwada ka dawtan le ka dor kel me de economic bade jari aleka
ko no lat ke sector dungol mining kare wi ka South Sudan der te ke tax ke tol bu bom de je ka kuma ko kanten kon je katin kwa kan bu kuma be taxation ma jati ke solbok lo no mocha jek kuma mangoro o me je ka duotin me de kuma der benefit der je ke der do der je tin ci kuma she ja logo ci chalat ne de kon tin la committee kin de kon tin gorko dong de na der wala tin la ministry ka mining rewi ka South Sudan o ba institution meshit kan mo ba jari alaka kan de kon tin la Central Equatorial Business Union ci ka larab ne let kel kan de kon tin la minister mining kan jukumite ko ken ki institution kon let ka kui in kon me kare which ka South Sudan tin let ka kui goal mining ke ne de konen kwa ka dab do na ne dab de kwa je re which ka South Sudan cha jela de ram kel chal madud anno ba dab ba je tet ki ba je kwa na me gore market shit kemen lat je witu mon ko ke ci South Sudan ko wade lat ke je na mene kan la ja lat ke under the supervision ke ne de konen de je lat ke central bank akan de to de jala de ko buka da buka na kok ba je kul bunyo kong na nyoka ba kul bunyo kok kake ana mo ko bang ba ko je kam ni albon ko de bang da te yo ti de jekten chala do karon kin daru jin daro ala bang of South Sudan chala do to idare dam ni dare kokok lo shika te ka plan ke shika te ka dormi ke real ka lo de dam de kokok ko de economy ke ta ko ngwane ke ko ngwane de which ka South Sudan de je kule real ka ko me dam no ko ke abang nyo je to de economy dara ko ba de la babu na ko ka la bang la jare ale ka agwa chaje la benana la prison self ke ma yadit wache yuri shop ke $4 million ke $1 chagre alaka ko de tin diala kono gorke shirka daf shirka ngune de kare alaka ke de ko kokko de kala tare mishirka namoka wadro shauka approved ke shogare alaka ko de kala let mishibun take de wa kan ngai chuaje look ba anitin konta taga bank of South Sudan ko chaje le laran plan mo ko de central bank ki South Sudan bank o dara go le dara ka kok ka chagu jo wini te konken la dam ko ka je la welel ke bank be bank ba da ba ko bune di ala konen ko lo gorbu yo kan bugan ko ya lat ka ba ko ya kana ka bank ba ya kam dam de to lo janwe kwa dab kwa je reserve ko je be chutre banka labna ko kan je ka je ki la no ngani je bukan je kok en dab lel kare we ka South Sudan der tet ka dien and central bank South Sudan me cha $1 million me cha ka lel ko de dam de ko la yala ka je ki de ko je self ke ma yadit wa cha lu ne kon te kin kon mi go na me chi mo ko ko de ne de ala konte local miner keten kon latke da which ne kon ko adam ken de euro to de ko damne Central Bank of South Sudan chwa laro no mo chaje lok chwa South Sudan government chu kan license ne da ne latke ku gold mine kan mo ko de company te chet ko de ko operate ke de la rewi ka South Sudan lo de kan you can manajek ka bank South Sudan bank chu South Sudan bank wa chu war gam chena ma chu jelok chang me chala de kwan sal ke ma yadit chu lok koron kindar wal bongan la South Sudan government chu la do to neme shabulalet koron kindar do wero chu ala do en point the central bank wacho tete kan ka kwa ki tete kan ke lel ka chet ketin kon tin la gol sheng me kan lok chu ngod ba wa chu kan duob me lel kan ngwa ka je ka duob me changet wa ka la lat kan mo wa ajene ku ngwane ku logo de kan gol de kan jaga jalat ke je ko kan kon won ke kan konon ke ron kindar wero chu ngod kan let mi walat ke jela de tamala kana lokir kana rejak jen kwala rejaka je ke 2019 dan
no tama shi kan nyoti kan ne kontin lat ke gol ko de drop me ba gol ba ko jare ka so Sudan la shikamenti petroleum te natural resources ko na ko re ka so Sudan de jalat ino ba shika ke ajelo gale te jo go ne ne ko ka authority ko de larme de jalalet ami jiram jidit ke jarwaje me michel nga go origin bi subscribe ko origin bi jelengo to rewi ko so Sudan to gol teten ke dap teten ku al gor do dan de jamat rewi ke je shika mental liya da nan le rewi ko so Sudan du no ngoda kana proof ke kan laslet ko en go ba gol ba jalalet gore bang me be dam no kula kok ba ko lo ko ga ke bu kan ne kon let ke local mining ke ne kon let ke la locality ba dam ba gor bu kan lo ko da bu kan lo ko bang gore de ga kona law ke de ga ja ko de ka let de ran tra bu ka dab de bang bu kok bu bang chu mon ji yo bu bang be dab be je chu reserve a jan do bu dan la which ke country la bu ma ka ja mu won me te ke goal a sha bu lo nan je we de di lo la ko win ko ken no cha gore ro ba je ko tin ba chu la control we chu ta under government je to run la we la bu ma ka je chang ching kon ke de fail a kon mo la ja bu sap ke la ja la ka be je re ni kon me ko goy no mo ken mo gorge de je la let jen ku ne te ku kala te ke jamone ka je ne kon la Central Equatorial Business Union gor kano de kuma dara sector ma gol sector de je la ka rewi ka so Sudan mi jiram jidi channel gore jen subscribe biata gaman bye bye